أسمع بعدها أبدا اللهم إني أسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. ولا أرضى عن صافحة بالمخالفة ولا ضيع نعمه وأعطى علي حرمته الله والحرام بسم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر وميثاقي تعاهدتهم بجاهد العظيم اللهم إنا هذا بيتك والحرم حرمك وآل محمد يا الله عبدك بينك وهذا مسكينك بين يديك يا الله يا الله اللهم وجعل على النار من الراشدين اللهم أجابك يوم تبعث شهادة اللهم بغير سابق فإن الله والله أكبر ولا قوة إلا بالله العظيم والصلاة والسلام على رسول الله ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا جنة الأبرار يا غفار يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. بسم الله
Bismillah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minasyaki wasyirki wasyirki wanifaki Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Safar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bismika Allahu Akbar. Allahumma ij'alha umratan makbulan wa sa'yan maskurun wa damban makburan wa amalan sholihan makbulan wa tijaratan lan tabura. Ya Allah, as'aluka mujibati maghfiratika wa salamaka min kulli ismi wa rahmaka jannati wa najatan minan nar Rabbi qanini bima rajaktani wa barikli bima ataitani wahluk alayya kulla ghaibatili minka fi khairi subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billah.
Al-Amin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahu alaihi wasallam. Subhanallah. Walhamdulillah. Wa la ilaha illallah. Allahu Akbar. Allahu akbar. Wala haula Wala haula wala quwwata wala quwwata illa billah. Al-Ali. Al-Ali. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrari ya azizu ya ghafar Ya Ghaffar. ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Allahumma adillani Adillani tahta diri arsika yauma la dila yauma la dila illa diluka wala baqiya ila wajhuka askini askini min haudi min hawli nabiyyika Muhammadan sallallahu alaihi wassalam surbatan haniatan mariatan la adma'u ba'da abadan Allahumma ini as'aluka min khairi mas'alaka minhu nabiyyika Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa'udhu bika min syarri masta'adaka minhu nabiyyika Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inni as'aluka al-jannata wa na'imaha wa ma yuqarribuni ilaiha min qawlin aw fi'lin aw amalin wa a'udzu bika minan nar wa ma yuqarribuni ilaiha min qawlin aw fi'lin aw amalin Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar ya hasanah wa fil akhirati Ya Ghaffar. ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ustaz. Yo, hajar aswan. Bismillahirrahmanirrahim. Silip orang lain. Bukan. Bukan dari silip orang ini. Ustaz, tahan sikit. Ustaz, tahan sikit.
Tahan sikit. Makana laka Makana laka minha minha faghfir huli yakfir huli wa makana wa biholtika wa tahammalhu anni wa agnini bihalalika an haramika wa bi ta'atika aman siwa ya wasi'al maghfirah Allahumma inna baitaka alimun wajhaka karimun wa anta ya Allah alimun karim tuhibul afwa wa'fu anni subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar wala haula wala quwwata illa billah al-aliyyi wassalatu wassalamu ala rasulillah Allahu Akbar wala quwwata illa billah al-aliyyi wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Atina fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. wassalamu ala rasulillah. Agar aswad bismillah Allahu akbar Bismillah Allahu akbar Bismillah Allahu akbar. Dalam video terakhir ini. Allahumma ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wasi'an halalan thayyibah halalan thayyibah. sholihan. Bu. Lihat buku dia, bacaan mana orang? Lihat buku mana dapat dia. Ikutin aja. Itu udah kesasar. Jemput. Wasiat. Itu udah terpisah dari tadi Ustaz. Cuma nggak tahu mereka udah berapa kali. Taubatan nasuha.
الصالحين سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إني أسألك مجيبتي رحمتك وعجائنا وقنا عذاب النار Mana tu nama tu? Kan ketemu kan? Kan ketemu kan? Saya bilang kalau nggak ketemu di Tawaf, nanti di Sa'i kan bolak balik. Pasti ketemuan. Pasti ketemuan. Karena kan bolak balik. Semua depan tadi. Pak Muslim mana ada? Oh kalau? Dah nak malu nak jumpa. Madah ini dia mengatur baca junya mandu. Mengatur. Kak Tri hebat. Di samping pemandu. Nggak, saya nggak di open. Kalau jauh keluar, jadi kan kita harus ikut pemandunya. Ya kan, jadi afdol. Ya kan? Dengerin dia aja, kita nggak usah baca. Dengerin dia, ikutin dia. Saya baca yang lain malah. Oh galak ada. Udah yuk. Ya. Yuk. Sa'i kan? Sa'i nggak apa-apa yuk. Permisi ya Pak Ustaz. Ya permisi dulu. Ustaz. Ambil air jam-jam. Ada pesan-pesan untuk malam ini. Kita sudah melaksanakan tawaf waktu Indonesia jam 3 dini hari. Berarti jam di sini adalah lebih kurang jam setengah 12. Jamaah yang berangkat dengan travel Tengku Misnan didampingi oleh Tengku Abdul Bahri Samalanga sudah melaksanakan tawaf umrah dan sudah melaksanakan salat sunat tawaf, salat sunat mutlak. Dan sekarang semua jamaah sedang udah dilanjutkan minum dengan air berdoa. Zam-Zam. Oh iya, Kemudian selanjutnya dilanjutkan ke Bukit Safa untuk melaksanakan sa'i dari Safa dan Marwah. Baru setelah selesai itu nanti kita akan tahallul untuk menghalalkan segala yang dilarang dalam ihram. Saya kira seperti itu. Untuk ke depan kita akan pergi kembali
di Dan, tahun 2023. bagi yang keinginan untuk melaksanakan umrah, mohon daftar ke nomor 085060134467 bersama Dr. Tunku Haji Misnan MA. Pelayanan dari Aceh ke Aceh. Ya, demikian. Demikian. Yuk kita sahabat cari air Zam-Zam sebentar. Oh. Sahabat coba lihat gayanya, tekannya santai saja, masukin dia ke botol, jangan kencang, dia akan terbang. Seperti ini kita memasukkan air Zam-Zam ke botol yang kalau kencang pasti dia akan tumpah. Yuk sahabat, sudah penuh, kita minum sebentar. Bismillah. Bapak hao ke? Tapi kena kena ke dijak lang mana? Mana orang ini tadi? Hah? Ustaz Khalis tadi mana? Hah? Ustaz Khalis? Kalis, Pak Kalis. Kata Pak Kalis. Udah duluan ya? Hah? Keduluan? Kami aja mana, Pak? Udah inang dalam piano? Ke Ana Kak Gede. Kak Gede kan Ana? Ustaz Misan. Ustaz, macam tadi aja yang udah sama Mas itu kita lanjut, yang lain nunggu.